Christian marriage I hope awa saying Christian kitchen ti he Bible itabang ta asya itabang ta kitchen na chu Bible to hil ta kito ham ti he ihet diu de sa na zala hi chi video hi hum kisay he mitam pi lunggya la chun Christian marriage iti ahla tu la ya kitchen na kin gon ha kin chom ti chu pasal pa in code akya ading no may nun sangkol chol akya ading numay nu la pasal pa ki ka khut jem ki pi to na umding ahi lo wala wedding cake umding ahi lo zong le flower girls tampin anung ahin zui ding hitabang chon ho he mitampi lungya la chun Christian marriage dan ham tia ngai to na zong a umda ji po na he hitabang chon ho hi e ho chon na zong a hidi pon bible la ki sei chon na zong a hidi pon thumlam ga ma chon ho zo hi tia hi sei do no mo he amo ho chon dan chu e ho asang na si in a ho in a pha tia i sei na cha hi po in bible la hin Christian chon dan na ki gop ding dan hi po in Christian marriage program ki sei na chung chang po in mi ama za na nam min aphat sa dung zui la a hoi pen adi pen apha pen dinga a chi pi chu Christian chon dan hizong hibe se lo za na nama chon dan pa zo hi sei do na he ahin la bible la hin Christian marriage program dan ke sei lawang hin Christian chon dana kitchen ti pa he au me he Christian marriage ki ti pa wang he au men hi ho chu banei cha ikihil thiam dewa de sa hi amasa pena Christian marriage itabang ham itia ahilawa la bible la pathine atun do sa kitchen na chu itabang ham itia la idan hon le la ya pathinin adam la ivia an phu do chu hi ne he pathini ama lungcham ta anagon adam la ivi ana zanggop chu ama sapena pasal le numei ki ka ahi ne thumlam gama chan adia kitchen na iti tinga la pasal ki ka kitchen na zong hi kitchen na khanin hobung kon khat na chun phatsa na zong anei taw ne he hitabang chon dan pa hi sem tila pathin anatun do hi poin pathin thu hil to ki kal pathin nin a design hi lo he sem tila adam achang se chu pathin pha asapo in gan hingzu lewa nam kim zo sen pathin angan se dung zui che wa ama to ding kin chi cho anupa ato do zo wa chun pathinin adam achang sa chu pha asa lo je achun ama tabang pasal khat asim pi a hi po in ama to ki he a hi wanga ama to ki tho khom thei ding ama tabang mi him khat ato bang khai zo se to hu the ding le pathin angan se na subulit thei pi dinga ki tho pi ding me nu hi ana se ma he achu tia han le kitchen na hong sunga pathinin ade sa pa chu pasal le nu me chu ama chang tu ma hing ding hilowen pasal chu ama lungai cha ho subulit ne da nu me nu chi ki pi hi po in pathin ade sa thil ho subulit thei na ding le a ki tho khom thei hlan na dinga chu pasal pa ki tho pi thei dinga he nu me nu hi ana se ma he ti hi sem ti la pathin atun do sa adam la ivi ki ka a ki goi zap na ki het na hi lawa la ki zanggop na azong su za wa hi ti pa he sei do anom oven he hetabang ngai dan pa he kitip na tha polin Ephesus hobung pi te henga ana sei na Ephesus bunga chang somni le get lam chu isim su a hi la insunga mi pa cho azinu adenga aluchang a hi tia asai hi ban zama 1 Corinthians bung som kha chang ko sunga jong chun numei hi pasala dinga kisim a hi ati na he achu tia hele khat zawlwa khat hing theilo khat zawlwa khat phatheilo ti na hi in ani to gya las mo po na chom che ke pia a lien ding la alal ding ki chu na pa heloven pasal a kiset masa ja chu numei sanga lien zo numei chu niaw zo ti na hi po in pathinin kitchen na hong sunga chu in sung ki vai hop na dung zu ya chu mo po na chom che hi api hi Krista hobunga dinga aluchang a hi banga chu in sunga mi pa jong chu azinu adinga aluchang a hi he je Krista hobunga dinga aluchang a hi na pa chu amo pu na pa chu sei na hi in Krista la hobung alit le aniaw na pa chu sei do hi pon in sunga mi pa la mi nu ke ka alit na le lal na chu hi po in sunga mi pa amo pu na alit dan pa zo chu sei hi Krista amal ama hobunga dinga thi jan ge akipi lu na hobung a hu da hobung hu hing na api banga chu in sunga mi pa jong chu mi nu aji acha adinga alam kai a hu hing pu ahilawa la angai kho na muna thi chan ge a jong chu kipilut ngam mi pa hi ngai a hi achu tia hala pathi ni sim tila ana gon chu adam la ivi a ko na hong ki phut do ki chen na pa chu khat
zalwa khat a hi theilo pathian lungot la pathian lungdei lam subul hit na dinga pan la khom dinga he pathian ase ma he ti chu bible a kimu pathian anatun do kichen na di ta hong sunga chu kimu do the he ani na a bible a hin numei le pasal ke ka kichen na he pasal khat le numei ke khat ke ka kichen na pa he lifetime commitment hin khol huma ki pi lu na hin khol huma ki tip na pa chu a hi ne he But san in Israel le pathin ki ka akitip na chu Israel in aphu do hi po in pathin amalum dei bangta angai lu na wanga Israel chu kitip na nei pi dinga ako he he che kitip na hong sunga chu pathin adei sa chu Israel a ko na pathin dan thu pi zo se azui bu kim ma he le he che kitip na chu that ta azui bu kim thei bo he pathin in adam le ivi a ko na anaphu do hi chi kichen na zong chu Adam la evi ki ka hin khulhuma dinga ahi in tunya azong ki chen na iti tinga hala hin khulhuma commitment covenant ahi in he tu la in hlumlam gam ahi lo gam dang dang hin ki chen na zong hi commitment thei be se ta lo chom ka adinga contract basis dana mitam pin angai to na au min hi chi hi pathian dan to ke kal ahi in ki chen na iti hi bible a ki chen na ki ti hin khulhuma ki chen na hi malakai bung ni chang som le gu ma san jong chun pathian in ki chen hi a ho e ati ne he chu ta banga chu Matthew bung som la ko chang gup sunga jong chun pathin a zangop chu mi hi min su khan hi han ati re he a chu tia hala thinan a khan ti lo mi hi min a su khan ding chu ki jong la a ki cheng te ni ki ka a su khan na a hi lo la ki khan na pa chu pathin a iti apan ana gon hi lo a hi mi him te chon se banga hung ping do he ti pa jong chu sei do ve ne he a chu tia hala ke chen na chu pathin a iti a hin khol huma dinga ase ma hi in hi chi pa chu itu cha ting wa la pathin dei sa pathin atun do pathin lo pi na ki pon do na hi ki chen na hi the a hin athum na a ki chen na hi za bol ding a he itilam do la ki chen na chu za bol thei diu ham iti a he le Hebrew bung som la thum chang li na lo ma chun ki chen hi mi zo se la a za anum han ki chen na zal khun chu subu hi un ati ne he a chu tia he le hi chi kitchen na izabol theina cha hoi lai muna chu iti izabol du ham itia hal a kitchen te ni ki ka ke ta san to na thin na hin kho chu kit zong le aji anga zong lo wa aji anga kita ta akipi lu na khat na dinga akipi lu thei pa chu pathin ki in atun do sa kitchen na izabol na we chu kit zong la before sex before marriage kiti zong he pathin atun do sa kitchen na hong sung kitchen na asu se de hi in asu mol pho hi ya chu sex before marriage zong hi nasata adi lo khat pathin dei lo khat pathin hita banga man cha dinga chu sex asim hello hin sex is within a marriage hi chi sex pa chu ase helowin a hin la mi him ten alam lowa boundary khala akiman cha tinga hale chu ase hi ne kitchen na hong sunga zong aji anga zonga chu kitchen na hong sung asu se na kitchen na hong sung amol pho sa pathian dei sa na thil ho sa nga pathian dei lo na pathian lunghan na chu ki ko lut ji a hi ne ya chu kitchen na hong sung le kitchen masang kitchen zowa aman cha ding dan pa ithip wala he chi cho pathian nin atun do sa kitchen na izabol na wa hi ti chu sei do no he acham lam ta sei dinga pathian in sim ti la pa na hi kitchen na hi adam la ivi a ko na ahin phu do hin he chi kitchen na pa cho pasal le no me ki ka am he pasal la pasal kitchen ti chu ki lungset wanga ki mo chen the hello pathian a de sa cho pasal khat la no me khat ki ka a hi chu ki zong la kitchen na he mi ni ti pum khat a hi ta in a kitchen ting le mi ni hitalwa mi khat ti pum khat mi ni ti pum khat hung hi a hi ta ne pathian atun do sa kitchen na chu kita ta ngai lu na nei ta izabol ting wala pathian lo pi na ki phung do a hin hi chu hin khol huma I chi pi ongai a he angaya anaza phan chan zo se pathian pa the e bo pi han lang I ham ta hi sanga a hoi zo ka sei ling la lo ma jong le anoya comment a hin ngai lu na nei ta hin sei deu bi ni ki tiam o bin he